Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tego mosiele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. The strategic direction is firmly anchored in strengthening crime intelligence, stabilizing leadership, enhancing visible policy. Tse di kwa setlhoeng mo kgasong eno re utlwa fa mokomišenara wa nakwana wa sepodisi sa bosetšhaba Lieutenant General Puleng Dimpane a kaya fa tlile go tsepamisa mogopolo mo go ageng sešwa ditsamaiso mo sepodising. Mokomišenara mogolo wa Tanzania mo nageng James Bwana a re baagi ba Tanzania ba ba nnang mo nageng eno ba babalesegile. The prices of precious metals are almost double what they were a year ago, and that augurs well for a huge bonanza. Borra ikonomi ba neseditse pula kitsiso ya lefapha la matlotlo la bosetšhaba ka ga katoloso ya phokotso go bakgweetsi ba dijanaga. Mogaetsho madume tsa segonjono re di simolola ka gore mokomišenara wa nakwana wa sepodisi sa bosetšhaba Lieutenant General Puleng Dimpane o itlamile go tsepamisa mogopolo mo go ageng sešwa manane mo sepodising segolobogolo lephata la theko ya ditlhobolo. Dimpane o ne a buisana le komiti ya nakwana ya palamente e lebaneng merero ya sepodisi mo e sekasekwa maano a tiragatso ya ngwaga le ngwaga ya SAPS le IPAD tsa ngwaga wa ditšhelete wa 2026-2027. Go lejwa ka leitlho le le ntšhotšo ga sepodisi mo dikgweding di le mmalwa tse di sa tswang go feta go senotse magatwe a bonweenwee le go retela ga tsamaiso go go kwa boteng ebile go ka tswa e setse le setlwaedi. Moeteledipele wa sepodisi a re sente nngwe le nngwe ya diranta di le dibilione di le 127 e e reboletsweng sepodisi mo ngwageng ono wa ditšhelete e tla dirisediwa go tlamela mo Aforika Borwa. We are also equally focused on rebuilding our internal systems, particularly the areas of supply chain, all governance-related systems, Chairperson and the committee, to ensure that every rand entrusted to the South African Police Service delivers maximum value to the communities that we serve. Gareng ga dintlhaphisegelo tsa yona, SAPS ya re katlanegiso nngwe le nngwe ya komišene ya madlanka le komiti ya nakwana ya palamente e tla diragadiwa. We have no idea how many recommendations we will be required to deal with as a department, but the commitment that we are making is 100% in terms of both. Emanating from these reports, there will invariably be the need for action to be taken against SAPS members. Go phasaladiwa ga sesole kwa dikgaolong tsa Cape Flats kgwedi e fetileng go bakile dipotso morago ga magato a gore dithuntsano le dipolao di oketsegile. Le fa go ntse jalo, SAPS ya re dipalopalo ga di a tlhamalala jaaka go bonala. Tona ya Namaosa Tshwere wa mapodisi Professor Firoz Kachalia o boleletse komiti gore o itse ka ga matshwenyego a bapalamente ka ga tshalelo morago kwa dilaboratoring tsa diforensiki mme o dumalana le bona. Modulasetulo wa komiti e ka ga ditlhaeletsano Khusela Diko a re tona ya ditlhaeletsano Solly Malatsi o tla gogelwa ka kwa parlamenteng go ikarabela tebang le go gogela morago mono bosetšhaba wa botlhale jwa maitirelo kana AI o tsitsintsweng. Malatsi o gogetse morago mono ono morago ga gore go senolwe fa o na le metswedi ya maitirelo. Tona ya ditlhaeletsano le thekenoloji Solly Malatsi ga ise ya itlhagise gore a go tla tsewa dikgato kgatlhanong le batlhankedi bao ba rweleng maikarabelo a go tlhama mono o ka ga artificial intelligence kana AI. A re lefapha la gagwe le tlile go mekamekana le morero o ka tsela e e tshwanetseng. The most plausible explanation is that AI-generated citations were included without proper verification. This should not have happened. In fact, this unacceptable lapse proves why vigilant human oversight over the use of artificial intelligence is critical. It's a lesson we take with humility, and I want to reassure the country that we are treating this matter with the gravity that it deserves. Mo letlhakoreng le lengwe, monasetulo wa komiti Khusela Diko a re komiti e tlile go rebola dingongorego di le pedi kgatlhanong le lefapha. Fortunately, consequences are going to have to follow, and Parliament does demand accountability from the Minister in this regard. As the chairperson, I've already received 2 letters from the African National Congress and Umkhonto we Sizwe Party
requesting that we invite the minister to the portfolio committee so that he may elaborate on how such a matter would have happened. I mean, the AI policy was really supposed to be the bedrock of one of the most transformative technologies of this 21st century. It's really disappointing that the department would fall itself into some of the ills and challenges that define the use of AI. We would have thought that they would consider this matter better. Diko a re tona le lefapha ba tla tlhagelela fa pele ga komiti mo dibekeng tse di tlang mme a re tona o bontshitse a sena bothata jwa go tlhagelela fa pele ga komiti go tlhalosa seo a se tlhalosang e le matlhabisa ditlhong. Mokomishinara mogolo wa Tanzania mo Afrika Borwa James Bwana a re baagi ba naga ya Tanzania ba ba nnang mo nageng ba babalesegile le go kgapela dithoko dipego tse di amaneng mo mafaratlhatlheng tsa tlhaeletsano tsa letlho la boditšhaba. Ntlokemedi ya naga kwa Pretoria ya re kgatiso ya divideo tsa maaka di bayekile tsetsaetsego e le goreng go ba masika kwa Tanzania. Re sa le fo puso ya Afrika Borwa e ikuetse go baagi go ritibatsa maikutlo go latela megwanto e tsweletseng kgatlhanong le baditšhaba ba ba nnang mo nageng ntle le makwalo a maleba. Government is strengthening measures to address illegal immigration, including tightening border controls to combat unlawful entry, illicit trade, and the fraudulent activities that undermine revenue collection and the rule of law. Government emphasizes that South Africa is a peaceful and responsible member of the international community, committed to maintaining strong and constructive relations with countries across the region and the world. All individuals within the country are expected to comply with the law and contribute positively to society. Members of the public are strongly encouraged to work together with law enforcement authorities in addressing concerns related to illegal immigration and unlawful activities. Such concerns should be reported to the South African Police Service, immigration authorities, or other relevant law enforcement agencies to ensure they are addressed lawfully and effectively. In this regard, members of the public are urged not to take the law into their own hands. Re bo gape re go amogela mogaetso mo karolo ya bobedi mme re tsweletse ka gore puso ya Zambia e tla lebana le balelapa la ga Lungu malebana le maseledi ya mopresidente wa maloba wa Zambia Edgar Lungu kwa kgotlatshekelo ya Gauteng kwa Pretoria ka Labone. Puso ya Zambia e gogetse mororo ono kwa kgotlatshekelo gore kopo ya yona e sekasukwe gape ka maiteko a go gwetla taelo ya potlako ya sešweng e laelang gore setopo sa ga Lungu se busediwe kwa moshareng wa Two Mountains. Gore botswe taelo ya ka bonako diura di le mmalwa fela morago ga gore puso ya Zambia e diragatse katlholo ya kgotlatshekelo ya Gauteng ya Phatwe wa 2025 e letlang gore e lere setopo sa ga Lungu kwa nageng eo go se boloka ka tirelo ya semmuso phitlho ya semmuso. Puso ya Zambia ya re balelapa la ga Lungu ba bone taelo ya seo le gore ba tlhagise ditshedimosetso tse pedi tse di masisi mo phatlaletseng ka maitego a go ema nokeng mororo ono o masisi o tsibogetseng tsitsipano gareng ga makoko ka bobedi. Ditshedimosetso tseo di akaretsa go phutlhama ga boikuelo kwa kgotlatshekelo ya boikuelo, go gololwa ga setopo se se nang le sepodisi le go batlisisiwa ga dintlha ka botlalo tsa loso la gagwe. Mo go tse dingwe Bellarmine Mugabe morawe mopresidente wa maloba wa Zimbabwe Robert Mugabe o kobilwe mo nageng gompieno. Seno morago ga gore kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexander e mone katlholo ya go se mo kgathatlhelele mo kgolegelong morago go thuntsiwa ga motlhankedi wa tshireletsego ya gagwe ka Tlhakole kwa lelagaeng la gagwe kwa Harry Park. Mugabe o ipone molato wa go nna mo Afrika Borwa e se mo molaong le go ka supa ka tlhobolo fa molatofadi wa nae Tuobas Matotse a ipone molato wa maiteko a polao go kgoreletsa tsamaiso ya molao go ikgatolosa melao ya naga ya bofaladi le go tshola dikolo. Magistrata o tlhotse a rebotse katlholo ya kutlwelobotlhoko e gape e tla nnang thuto malebana le tsa tlotlo le boikgogomoso. Mugabe ga a newa sekwebo sa go ya kgolegelong. Wa tlholetswe go duela madi otlhe a kotlhao a diranta di le $600,000 kana dikgwedi di le 24 kwa kgolegelong.
Number one, as far as count 5 is concerned, you are fined to 400,000 rands or 24 months imprisonment. That is now the pointing of the toy gun or that was likely to lead the person to believe it was a firearm. As far as count 6 is concerned, that's the immigration law, 49, section 49(1)(a. You are fined 200,000 rands or 18 months imprisonment. Le fa go le jalo, kgotlatshekelo ga ya nna bonolo jalo go molatefadiwa mmogo nae Tobias Mathongotse yo o tlileng go nna dingwaga di le 3 kwa ntlolefitshwana. Fela potso ke gore a Mathongotse e nnile motswasetlhabelo wa molato wa Ntsalae. I do not know whether the second accused took the rep for you, and I can only act on what is before me. Magistrata Boshoff o ne a neela bobedi jono thuto ka ga botshelo. Now, the complainant had also been amply remunerated for the injuries he sustained. The remuneration was to such an extent that the complainant wanted to withdraw the charges. Fela go dumelwa gore ba bontshitse go ikotlhaya go akaretsa le go duela motswasetlhabelo Sipho Mahlangu diranta di le 400,000. Babueledi ba amogetse sekwebo. Ultimately, happy with the outcome as a legal representative, and I think the court arrived at a fair sentence. re boe gape re go amogela mogaetsho mo karolong ya bofelo mme re ditsoletse ka gore dikarologano ga mmogo le dikgotlang tsa ka fa gare ga ANC ka kwa porofenseng ya North West di ategetse mo dikgweding di le mmalwa tse di fetileng se jaaka lekoko le ipaakanyetsa dikonferense tsa sedika mme paka ya dingwaga di le 4 ya komiti khuduthamaga ya ga jaana ya porofense e tla khutla monongwaga maloko mangwe ga itumela popego ya setlhopha sa tiro sa kgaolo ya ngaka Modiri Molema ba latofatsa boeteledipele jwa porofense ka go tlhopha batho ba e leng setlhotswana sa se rileng sa lekoko. Ke lobaka lekoko la ANC mo porofenseng ya North West le farafere ke dikgaogano go akaretsa le dintwa tsa ka fa gare boeteledipele jwa lekoko mo porofenseng bo phatlhaleditswe makgetlho a le mmalwa fa e sale go tloga ka ngwaga 2009 ka ntlha ya tlhokego ya tolamo go akaretsa le dikgaogano tse di etegetseng. The sites that are there. So I'm not going to mention them, but they are here and they are existing. Moeteledipele yo mongwe wa lekala la ANC Bafana Nebe le eno latofatsa baeteledipele ba porofense ka go baka dikgaogano. Gape Nebe a re ba tshwengwa ke go thapiwa ga Thebesi le Mokoto jaaka mogokaganyi wa sedika sa ngaka Modiri Molema le morero a kile a bonwa molato mo nakong e fetileng le go nna kwa kgolegelong dingwaga di le 5. Mogokaganyi wa leng gona no gore o na le kgetsi e kile mona bolato ya bosini gompieno ke mogokaganyi wa sedika le fa go le jalo Mokoto a re seno ke le mena la sepolotiki le go tlhalosa fa a bone molato ka ngwaga wa 1995 pele e nna leloko la ANC ka ngwaga wa 2002. Ke buile ke be ke ita ke joina mokgatlo wa African National Congress ka 2002 ga gona mo molaotheo wa African National Congress o renteng batho ba o kileng ba bona molato ga ba tshwanela go joina mokgatlo. Mokwaledi wa ANC mo porofenseng Louis Diremelo a re bana ba sa itse ka ga ntlha eno ka ntlha fa e sa tlhagisiwa ko go bone. So we'll have to look into those particular issues to say, but you should have done the following 1, 2, 3, 4, 5 and so forth. Gape Diremelo wa amogela gore go santse go na le dikgaogano mo lekokong le fa gone di sa etegela thata jaaka mo nakong e fetileng. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Borra ikonomi ba neseditse pula kitsiso ya lefapha la matlotlo la bosetšhaba ka ga katoloso ya namolo ya bakgweetsi ba dijanaga mo phokoletsong ya lekgetho la lookwane ka kakaretso le gantsi ba tshwanelang go le duela jaaka karolo ya tlhwatlhwa ya lookwane. Tona ya matlotlo Enoch Godongwana o itsitse gore go simolola fa motsheganong a le malatsi a le 6 bakgweetsi ba dijanaga tsa petrolo ba tla tswelela go duela diranta di le 3 kwa tlase go ya ka lekgetho la lookwane ka kakaretso fa bakgweetsi ba dijanaga tsa diesel ba neetswe tekanyetso kabo kgotsa kemanokeng e fetang eo ga go fokolediwa ka lekgetho di diesel diranta di le 3.93.
e ne e le ka tekanyetsokabo ya Tlhakole monongwaga fa tona ya matlotlo Inoko Dongwana a ne itsise gore lekgetho ka karetso la lookwane e leng lengwe la lekgetho le le gogiwang mo bakgweetsing le tla tlhatloga ka disente di le 9 mo litareng ya petrole le disente di le 8 mo litareng ya diesele go simolola fa Moranang a rogwa. Mme le fa go ntse jalo ntwa e Amerika le Israele e boloditseng kgatlhanong le Iran kwa bokhutlong jwa Tlhakole e nnile le manokonoko a le mmalwa a akaretsang go tlhatloga ga tlhwatlhwa ya oli le go tswalwa ga Strait of Hormuz go go kgoreleditseng tlamelogo ya pele. Lekgetho ka karetso la lookwane la Moranang le ne le kabo e le diranta di le 4 le disente di le 10 mo litareng ya petrole le diranta di le 3 le disente di le 93 mo litareng ya diesele jaaka go itsisitswe mo tekanyetsong kabo. Mme ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa lookwane, kantoro ya matlotlo e sweditse go fokotsa lekgetho la petrole le diesele ka diranta di le 3 litara. Seno se raya gore bakgweetsi jaanong ba duelela litara ranta e le 1 le disente di le 3 mme ba duelele lekgetho disente di le 93 litara. Ka Phukwi bakgweetsi ba tla duela lekgetho le le feletseng la lookwane. Lefapha la matlotlo la re boleng jwa thuso ya nakwana ya lekgetho la lookwane magareng ga Moranang le Seetebosigo bo balelwa go diranta di le dibilione di le 17.2. The fact is that the prices of precious metals are almost double what they were a year ago, and that augurs well for a huge bonanza in terms of increased revenue flowing to the mining companies producing these precious metals, and that in turn translates into a massive increase in the corporate tax that they are likely to pay. Le fa a nesetsa pula namolo ya puso, mosekasiki wa ikonomi yo ikemetseng Alice Kruger o tsibosa gore manokonoko a ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa lookwane go simolola ka Moranang a ka nna le ditlamorago tse di sa jeseng diwelang mo ikonoming, segolo thata fa ntwa ya kwa Middle East e sa rarabologe ka bonako. The extent of the fuel price increases still to be implemented in coming months will harm the economy in multiple ways. On the petrol price, the April increase will be followed by another increase of around R2 per litre next week on the 6th of May. And this is excluding any potential increase in the slate levy. Similarly, for the diesel price, the April increase of R7.37 will be followed by another increase of around R3.60 on 6 May. So cumulatively, if you look at April and May, the petrol price is up by about R5 per litre, and next week the diesel price will cumulatively be up by about R11 per litre. So this remains a notable shock to the economy, and the probability that it could trigger a widespread upward adjustment in prices across the economy remains quite high, but also really dependent on how long fuel prices remain at these levels. Kruger a re fa go ka nna le tlhatlogo ya ditlhwatlhwa tsotlhe mo ikonoming, inflation e ka feleletsa e tsamaela go diperesente di le 4.4 mo ngwageng ono, e leng e farologaneng thata le selo se se totilweng ke banka ya reserve ya diperesente di le 3. I believe that's a high probability of an increase in interest rates, which will leave consumers with less money available than had been anticipated. And so in the light of that, the prospects for economic growth reaching 1.6% as the Treasury had forecast, or even 2% as some more optimistic analysts had been forecast, is now out of the water. There is a chance that economic growth will slump far more than we anticipated. And in a worst case scenario, we'll be lucky to get anything above zero for the economic growth, and inflation is set to rise to 5% for a while. Ka Phukwi, Maafrika Borwa a ka se tlhole a thusiwa ke kantoro ya matlotlo ka namolo ya nakwana. Bakgweetsi ba tla tshwanelwa ke go amogela ditlhwatlhwa tse ba tla di laolelwang ke mebaraka ya boditšhaba go duelela kwa godimo ga lekgetho la puso, segolo thata fa ntwa ya Amerika, Israele le Iran e tswelela. Mothoetso o tsebisiwa gore kgaso ya dinomore tsa lotho e tla gasiwa morago ga nako ya ka metlha.
Mothoetso di lekalo tsa segong jono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jaana ke go tlogela ka pelelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho boinele mo le bimang go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang Phiri o rile ga bosegangwe. Ke leboga Katlego ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegong jo fa re lebelela ko bokone bophirima go tla nna le pula diperesente di le 80 re bela gape mo karolong ya Free State go tla nna le pula diperesente di le 60 dipula di na le gone go tswelela gape mo bogare jwa naga re lebelela ko bophirima jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 60 mme karolo ya lobopelo ne tla nna le gone go itemogela pula ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe gape mo bogare jwa naga fa re lebelela gape mo karolong ya KwaZulu-Natal go tla nna le gone go nna le makhubu fa re lebelela di-temperature tsa rona mo Johannesburg e tla nna le gone go itekanela ka digata di le 8 go a go di le 18 Pretoria ke digata di le 21 go a go di le 9 mo mosong fa re lebelela gape mo profenseng ya Limpopo le teng mo profenseng go tla nna le gone go itekanela go tla nna le gone go apoga Tzaneen ke digata di le 19 go a go di le 15 Polokwane ke digata di le 17 go a go di le 14 re lebelela mo profenseng ya Mpumalanga le teng mo profenseng go tla nna le gone go nna le masarasarane Emelo e tla nna le gone go nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 20 Sekunda le teng ka digata di le 5 go a go di le 19 fa re lebelela mo profenseng ya KwaZulu-Natal fa re lebelela Ulundi ka digata di le 12 go a go di le 25 Pietermaritzburg ka digata di le 8 go a go di le 20 re lebela gape mo profenseng ya Eastern Cape Maletswae e tla nna le gone go nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 9 go a go di le 12 fa re lebela Enxuba ka grata e le 1 go a go di le 18 mo Thapameng re lebela mo profenseng ya Western Cape fa re lebela mo Beaufort West ka digata di le 9 go a go di le 19 Lensburg e tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 24 lebela mo profenseng ya Northern Cape fa re lebela mo Upington ka digata di le 14 go a go di le 13 Springbok ke digata di le 13 go a go di le 21 Calvinia ke digata di le 8 go a go di le 24 mo Free State Bothaville ke digata di le 13 go a go di le 20 Bloemfontein ke digata di le 10 go a go di le 14 Wepener ke digata di le 8 go a go di le 12 mo bokone bophirima fa re lebela mo profenseng go tlana le gone go nna le pula Potchefstroom ke digata di le 14 go a go di le 19 Ottosdal ke digata di le 13 go a go di le 20 fa re lebela ko Taung ke digata di le 12 go a go di le 19 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.